Tala whalava I le nei vaenga o telefo le si ufonga o le lau mua. Sa ilonga o na tungu le no whanga na whanga solo ai whaaringa mo le au hui whaatoanga I le nei tausanga. Mai o mai tau inai le whaatupula I peo lea wha moe moe I tausanga te itasi. O aso o lea whaaringa po field days siri atu I le se lau tolus fululua afe. Lea whainga o tangata sa maua lea wanoa a siasi atu iai. Mai o whaamawina fōi, le aso no te tala inai lea whaalinga tele, o se sauninga o pito I te lea talu na amata my field days I lona tala whaasolo pito. O ia whaalinga tau whaatoanga whaia le tu malo le Waikato I tau sanga te itasi, whaalia ai so se tu ainga o masini, whaonga mo ngā ruenga mati na tau whaatoanga, pei o Palau, suo to Sinai le lauele atoa malitele o isi masini whaapena. Whailo mai le Richard Lindrews le whaatonu le whaalinga. Tu sa male afe se lau la whaio company SS na whaalia aia lato o loa. Ma o ia wanoa sa mawhaio na whaatawina ia company ai to tasi le masina o I le aso le whaalinga. Na ia ta o fo I tele isi company sa iai le lisi whaataritali mo le fia mau ni awanoa. Mai o se tūlanga o whaia whaatatau iai fuafuanga mo le whaalinga o le tausanga asau ina ia talia umatangata atoa ma company fia awai I field days nei le Waikato. O le tōtele aula o whai whaatoanga o le whaalinga le nei masani o nā ngā iai whaatau ma whaafau ma iai masini mo mia mo alato ngā luenga māti nae. Le ngata I le au whai whaatoanga ma ista ngata lautele, ai masani fo I o na tōtele whai pule masui o le malo malanga atu iai ma awai I taimi o ia whaalinga. O sea so whainga leo whaasanga I le kengi o le Hells Angels, na lato maua mai ai ma whao wha malosi mai I ani whana o le tu ainga o le semi-automatic rifles, ai wha ni whala au whaasaina, ato ai mani awa malolosi ma se vaenga tupe tele. Sa whaingoa ina leos whainga leo o le Operation Morpheus, sa awhiai I New Zealand, ai mai se o Australia, I tau mawhainga pue ai mo molia I sui awai o kengi tie wilafi. O le vai aso o mawai lea sa ngāru ai leo I tu SS o New Zealand, I le sa ilio sui awai a toa malato e langolango iai o le kalapu tie wilafi al Hells Angels. Mai se furma le valu la whai o molianga ua whaia nei I le umia leo ni au penga malosi, a efa pe ma le umia o ni whala au mani vai la au whaasaina o le vaenga A ma le vaenga B. To o lima tangata sa tau fia mo iai leo I ia o swainga. Whaalia mai le teita I leo ia Wayne Gray, tele isi mea le tusa ma le tu la fono na maua mai iai leo ia lato o swainga nei I vaenga SS o Okilani. Ta ua le leo o stasio fale na o swaia na maua mai ai ni whana se tolu o le tu ainga o le AR-15 semi-automatic fōlinga ini a o penga wha military a toa ma le tele o ni utu tau ma tō tonga o ni whana. Ai I le whale wha mautu I ai le kengi le nuu o takanini wha se laula wha I o whangupia ma whangu mānolosi na au mai ai leo I lalo le tu la fono o le awa mālosi. Ai le ngata I lea na maua mai fo I se vaenga o le aisa ma isi vaila au ona o le MTMA ma le GBL. Whailo mai fo I o le tino I tupe na maua mai ai leo I alato o swainga nei siri atu I le se lau lima se furu wafe tā la. Ato ai mani maataua po jewelry tusa le tau ma le iwa se furu tolu wafe tā la. Sa tau fia mai fo I wha malosi leo mani ta maleo le tu ainga o le Mercedes-Benz ma le Ford Ranger mai se fale le pitanu o Mount Eden I Okilani. To lima lata ngata ia ua whaia na iai mōdianga ona os whainga ia leo pe ona whaatino inai I le Waikato whapea le Bay of Plenty
ato ai ma le tu malo Central whapea ma Tasman. I mea tau upwhai o malo, ua whaadia le Minister o tupe Nicola Willis, e se fulu ma le valu tesi 2 miliona Tala, ia le vanga tupe e le o manino mai I fuafuanga le partia le Labour, mo tupe whaalu, pe a whai e tūlai mai I la tau le teita inga o leisi whai ngā malo, pe a le palota o loo loma nei I a November. O se whailo inga ma le au whaasa lau I le san nafi sa whaalia ai le tamaita I Minister, o ia fo ilea o le suialo ia o le partia le National mo mea tau tupe, e ta tau I le taitai o le Labour ia Chris Hipkins, ma suisi nia o le Labour, o na wha manino mai le tūlanga le pāleni o la tau tupe whaalu mo whapea ma tupe maua, e pei o na whaalia mai whala waitele. O ia whai tionga al tamaita I Minister, o so ma le whaasilasilanga whala waitele mai le partia le Labour, e tūsa o lana whainga whaavae, e whaamuta ai le luas furutala I le vaiaso, le maolunga e mawhai o na whaalu I pasese o tangata e whewa I ai no whaafi mo pāsi, ia ai te tele uma, ai se furutala mo isi vaenga uma o New Zealand. Pei tai e leo fia le Minister tupe I lea whainga whaavae a toa maisi por kalame tau le tamau ainga a le Labour. E manatu le Minister, e tu se 4 miliona Tala le vanga tupe e le o mawhai o na whaatupe I lalo o ia por kalame ma polisi e pei o na whaailoa mai e le Labour. Pei taila, ua whaailoa mai e le suisa o upu o le partia le Labour mo mata upu utau tupe le fionga Besta Barbara Edmonds o whaitionga mai le Minister whapea le National ua hatangi a iro lātou popole ona o le whaale tonu o lātou whainga whaavae ma le maufolfolanga na lātou whaia a o lea ua le mawhai o na whaatau nuu. Sa wha mawhaina mai fo e Besta o le atu ina mais taimi e le o mamao e le Labour I lana Paul Kalame atoa e fi naui nai le palo te tele I a November ma whailo mai ai a wala e whaatupe ai I whainga whaavae e au fi ai le whaamama a venga I le taungata le whela o inga I pāsi mono whaafi e pei ona le fia ne I ai le Minister tupe ma le lātou pāti. Na ia taua o le nganga ma le whaamoe au tu o le polisi e le Labour e pei ona whai tio ina I le Minister ma le National ina ia maua se wheso swani ma se whaamama a venga mo tangata whe malanga ai I le taungata tele o le pensini ma le swau ai mai se o le tau o le soifuanga ua iai le tonu o New Zealand le taimi nei. E le taimi nei o leo ua tālusanga ina le Labour e le ofisa o le sua tu Sicilia le malo ina ia whaia sa lātou suenga I le whainga o loo wha mau ina ai ma tā upu e tango fia e le ofisa o le pāle mia. Ai mai se o le whaatino ina o tālusanga e awina atu iai I lalo le tu la fono mo wha amtalanga alo ia le Official Information Act. O lea manao o le Labour ua whaalia ina ua whaamania mai e le komisina o tu o sulu whainga le Chief Ombudsman e whapea o le au tu o lana suenga no whaia o se whaasea lea e whaaretau I le whainga na whaafoe ai e le ofisa po le mtanga luenga le pāle mia ia se talo sanga I lalo le tu la fono o whaamtalanga alo ia le OIA. Sa ta ua I se reporti le wale se whaasera laua New Zealand e whapea o le whaasea le nei e whaatatau I le tau whinga o whaamtalanga e winga I se pepa tu sia sa atu ina atu I se suisi nia o lau whainga luenga I le mtanga luenga le pāle mia mai sa tatau na whaamawina ma avea ma vaenga o le tau sanga. Na whaailoa mai fo e whapea o le nei pepa tu sia sa awina atu lea I le emaili tō tino a le tangata whainga luenga o loa a fia ai le o lana emaili o le ngā luenga. O le la o tusi atu le suiso upo le Labour mo mata upu tau whaamisinonga tonu le tamaita I whaipule ia Camilla Bellage I le sua tusi Sicilia le malo e tālusanga ina le whaio se suenga e tusa o lea mata upu e manatu le tamaita I whaipule le Labour e le lama I suenga ia sa whaia le komisina o sul whainga whapea ai malemtanga luenga mata upu tau loto I whale po o le DIA.
E tele ni malanga na whai na male mawhai na whaataunuina ona o se mū na whiai se whale o le malai waalele I Wellington I le fiafi po le sforeile o lo whanga solo pesu su enga le vaenga o mū ma whaale vela whaafu se I tu sa le mafu anga le whaale vela ve na whiai le vaenga I saute o le whale whaatali ma whae I pase se mo malanga I tu tonu o New Zealand po o le domestic terminal. Pe tai o whai lo mai e lo fiso mū ma whaale vela whaafu se e fōlinga mai na mafua I le nei awhi ona o ni whaale tonu o waia I tu tonu o le whaale na awhia. O le teimi na whaate tele ai le mū sa apolo I nai pasese I na wave o na toyo I whafo mai waalele sa tuu e malanga ai a o whaana nati atu lau tine I mū e toko fitia lea whaalawe lave. O nisi o malanga sa fufua e taunu wana I Wellington I le teimi po le luas full minute te ai le fitu I le fiafi sa whaatonuina e angai atu I nisi malai waalele ai lua ni malanga mai au kilani sa whautuaina toi foi a o tāpu ni ai whe malanga inga uma ona o lea mū I Wellington. O le vaenga na mū e tele ina whaonga e waalele le company a le Air New Zealand e whae e mataunu uane I aia lātou malanga whaalautu I whale I tonu o New Zealand. Whailo mai le nganga whaafitai o le Leo Phil Rennie e whai ei masui o le pūlenga o le malai walele I le vave o le tali atu o le vaenga o mū ma whaalawelawe whaafosei I lea whaalawelawe. E walu ni tāwa le fui mū ma ape whai o umi e lua sa whaongai nai I le tautonga fitia o le awhi. Mai o le astona ina soai na toi fo iai I le tūlanga masani ngāluenga I le malai waalele I Wellington ina ua toi de Tala mo fe malanga I ngā masani. O les foreile na te nei na whaapai e nai le maru tāpua I o le kālesia me tisi Sāmoa le mtanga luenga o Tenetini po o Dunedin I le motu saute. O le fionga I le pelestene au le kālesia me tisi mai Samoa ia Reverend Faulalo Leti Paanga sa te ita ia le sauninga na lango ia I le whailu tusi le kālesia ia Reverend Aotearoa Tuioti ai fa pe ai fionga I Eliseo sinoti le kālesia ia Aotearoa nei. O le talo le ngāluenga na saunoa ia le sunga I le tausi mta ngāluenga ia Reverend Missionary Tuita Mai na ia tāuai o le tāua whai o le nei ngāluenga tele e tasi tesi lua miliona Tala na whaatawina ai le whanua ma fausi ai le manu whaapea le hall ma le maota o le ngāluenga. O le tausanga a sau lua fe luas fulmal fitu e atoa iai le limas furu tausanga o le ngāluenga le kālesia me tisi Samoa I le tonu o Tenetini na whaawaina I la so luas furu fitu o Februari I le tausanga e awhi iwa se lau fitu. O le pulenuu o le Hard City ia whawono Ken Laban sa talibalo ma le pulenga o Lower Hard I le sauninga whaamanatu o le atoanga o le se lau luas furu walu tausanga o le malo tuto o tasi o le atunuu o Filipaina. Ta uai e le li pulenuu o se mita mitanga mo ia whaapele ai Lower Hard le ngā lua whaatasi ma le ofisa o le malo o Filipaina I Wellington I le whaatino ina o ia sauninga whaamanatu. O le sauninga I le tai aulas freire te ruai na sisi na ile tanga vai le malo o Filipaina I ruma whale o le ofisa tūru tonu o le pulenga o le Hard City. Na whaatasi ai le ampasa o le malo o Filipaina I Wellington o le tamata I sofa I Akira, Christiana Asusinka ai mai se o le totele o tangata Filipaina ua whaamautui Lower Hard whapea fo isi vaenga o Wellington. Whaari ai le li pule nui a whaono le tāua o le sao tangata Filipaina I so o se vaenga o loa awhi ai I le ati na ai o Lower Hard ai mai se fo I o isi ai du tonu o le tūmalo tele o Wellington. Wono se furu tausanga talu o nalo ia la va whenga iai whaamalo o New Zealand ma le atunu o Filipaina. O la stone hai na whaatino I nai le whaaringa tele o Filipaina le Philippine Festival mo le nei tausanga na whaielei le Event Center Lower Hard mai sa I longa o na whaatumulia I tangata sa fia awai mo moli mawina
le tele whaafianga, ai mai se fo yo isi vaenga tāu o tū, ma nganua Filipaina, atoa ai mā lātou mea tāu mawha. Lipotia mai, le maliu whaafua sei ai o le lii o Mike Duncan, o stasi o sui filifilia o le pūlenga po le City Council o le ai o Porirua. O se whaalinga mai le tamaita i pule nuu ia Anita Baker i lunga o fisota inga tele wawawe, na ia taawai le whaate ia ma le totele o tangata e na ua maua Tala i le maliu whaafua sei ai o le nei sui o le pūlenga Porirua. Na ia taawai o le li o Mike Duncan sa filifilia e avea masui usfono o le City Council o Porirua i le tausanga i wafis furuono mai o stangata e ngalue malosi mo le ai ma le nuu na soifua e ai. I le lolangi fafo, wale fia le li Palestine Amerika o Donald Trump ia Israelu, ona o salatu os whainga taroi nei i le panona, ona o le ono hawhaina ai o fuafuanga mo le tau fia o le taua ma Iran. Ua umona whailo mai Donald Trump isa na whaasara lunga whalawa i tele whapea, ua leo toe mamau nei se taimi, ai whaamautu ina fuafuanga uma e tau fia ai le taua ma Iran. Pei tai o se whaalinga mai le sui o le malo Iran, na ia tawai, o le os whainga Israel e whaasanga i no whanga o le Hezbollah i te tonu o le ai o Beirut, ua atangi ai e le moni le whaamoemoe o Amerika, e whaatau nuu vaenga ia ua i oe i ai, i ni tala ngalo ia mo le tau fia o le taua. O le whaalinga mai le lipi le stene o Amerika i le sana i tawai, le tū la lata atu i le taunu unga, ma maua i se malienga e wha uma ai e le taua, ma maua i se file mu e pei o le vevesi o loo ia i le wā ma Iran. I mea tau pisnisi wha le wā o ma lo, o le li whai pisnisi o Elon Musk, lea e ona company de tele o le SpaceX ma le Tesla, mai o stangata whai pisnisi longa o Afrika i saute ka nata ma Amerika. Walo ia nei ona avea o ia maunua ai trillionaire o le langi. E le to tele ni whai business i longa ma tau ua pei o le tangata le nei ngo ea Elon Musk. O stasi e tau la mua i la tina e o mea tau fisota inga tele wawawe le ua ia mawai se tamau ai inga mawai. Ua avea ai nei o ia maunua i tangata o le langi ua ave i ai le whaalangina o le trillionaire. Ua tea mamau mai i lalo le milionea, ma le pilionea, ai o le ua o atu o ia ilunga i le vaenga le aita ua o le trillionea. O lana company le SpaceX le fausia loketi ma satelite mo whainga malanga i le vani monimo, whaapea ma le company e ngausia le ata mai whaafolinga po o le AI, a toa ma le company ta vale e halu i le wila po o le LTC e ta ua o le Tesla, e pei o vaenga au tuia o le pisnisi ma le tamau ainga o le nei tangata e ngo ia Elon Musk. Whai unga le vai aso na te nei lea sa ma whai ai e kompania lea tamali o na lato tu whaatasia ma wha mao popo ina se vaenga tupe e fitu se furulima piliona tala Amerika mai sea sa whaatawina atu i tua. Whai lo mai ai le Forbes a ole i whaatawina i a sea o ia kompania Elon Musk sa tula i mailo na tamau ainga, i lau whainga e fitu se lau walu se fulu pilio na tala Amerika. Pe tu sa lea ma le tasi tesi tolu wha trilio na tala New Zealand. Whaisi ma mao le wā ma le tangata o loo tūlanga luha atu iai, o le ris wa whaia Larry Page, le tu sa la whaiolo na tamau ainga ma le tolu se lau pilio na tala Amerika, po le lima se lau se fuluono pilio na tala New Zealand. E le ima whaia na whaia le se ima sani o le taalonga o le loto a New Zealand i le pōle sto nai o na o le motu sia o le elitise i le ofisa whaasara lau o le TV New Zealand i au Kilani. Pei ta ilana whailo mai le pulenga o le taalonga o le loto a New Zealand sa ma whailava o na whaatino le sei i le pōle sto nai ai le i whaasara lauina mai le TV i lalo o le wainga le ofisa suetusi whapea ma leo i ta iala sa whaonga ina i le taimi o le wha mai COVID-19 whailo mai i le pule sota inga le lota New Zealand o Will Hine
O le whainga lea sa wha ina le taimi o le wha mai ko vitis furuiwa, wha pēr mo le tausanga e lua awhes furuiwa, ina ua tūla i mai, ia se mūtele na awhi aile no fuanga tūtonu mo Fontanga le Sky City Convention Centre. Wha ai unga uma o le sea i le pōle a stonai, ua maua nei ma wha se lawine i whasota inga tele wawawe, ato ai ma leo penga o whasota inga a le pūlenga o le tālonga o le loto a New Zealand. E tālonga, e 5 pine na maua le au alo waa New Zealand i le sa ilinga o le ipu le lalulangi i lea foifa anga tama i le tunu o Bulgaria i Europa. O lo fa awau na le lei ma malosi le au e to lua o Ben Taylor ma Olai Wells i le foifa anga o alonga waa fa ale waa o ma lo. Tasi le pine auro na mawai New Zealand, tolu pine siliva ma le pine apa ma me tasi da maua mai ai le aso muli o ia tālonga i Bulgaria. I laka pi supa o le awhai mai le lau moi Wellingtone le sua ngā fusi mo le siampini o le laka pi supa le Pasifika i le stona i aso nei. Na wha mautuina le tūlanga ina ua manu malo le Hurricanes i le la tālonga i le semifinal ma le Blues au Kilani. Ai o le tālonga i pe o na sila ma mai mo iai e 5-5 le Hurricanes i le luas fulmaritasi a le Blues. I tālonga soka wha le wā malo o le ua amata le tāunusanga o le ipo le langi i wha anga tama o le soka e pei ona tali malo ai tunu e tolu o Amerika, Kanata ma Mexico. Tālonga i le astonai i le Malaitele, le New York, New Jersey Stadium i Amerika, a nisi o au malo losi o le tāunusanga, le au lea Morocco ma le au a Brazil, na tutusa e taitasi si koa, ma e ua vesiligi ai, i e nisi o vaenga e ono vai ai, i le au malosi le nei o Brazil, ai ua fōringa pāleni ai ma le pulu le o lo awhi ai, ma le au Haiti, whapea masikoti lani. O le au Morocco na o i le vaenga o le semi-final, i le tamunusanga o le ipo le laulangi, i le lua awhi luas furulua, mai o le tutusa ai e te itasi ai ma le au malosi le nei o Brazil. Ua tangi ai e mawhai e Morocco o na lātou luina nisi o au malosi le laulangi i lea whaanga tama. O le astonai na whai ele tālonga muamua le au soka Australia le taumusanga le nei, le ana ta alo ai ma le au Turkey i Vancouver i ka nata. E mai o le whaai unga le tālonga, manu malo ai Australia i ai e lua i le ai. Ai o le aua New Zealand, whaato a whaia latu tālonga muamua le taumusanga i le so lua tae ao. Le o le ata alo ai ma le aua Iran, e a mata po o le se furu lua i le aua uli taimi tātou i New Zealand. Mai ma whaia na mai moa i ai lea tālonga, a tō fo i maisi tālonga umo le taumusanga i le TV tasi e au noa ma se tutongi. I tālonga o kirikiti whaalwao malo na whaia ina le White Ferns a New Zealand ila na tālonga muamua o le taunsanga o le ipo le lalulangi i tālonga pupu o te iluas fulu ova po le T20 o lo whaia i Engelani le teimi nei. O le au o le West Indies le sa ta aloma New Zealand i le tālonga muamua le Southampton na tā mua le White Ferns, maua o lātou ai se lauono lua mai pe e ono. O le tamaita e o Brooke Halliday, na ai si lia ai e wha se fulu na ai na maua mai te ai tolu se fulu lua. Peita ai la na tuli le West Indies ai o New Zealand, e tolu le pe a e wa maua ai se lauono se fulu tolu, ma manu malo ai. O le au o tamaita i New Zealand pe o na silafia, o lo umia le ipu o le siampini tālonga nei T20 whaale vāo malo. O le isi e lātou tālonga e soi nei, e whaia le i le so lulu, o le ata aloai ma le au mai Sri Lanka. Whai unga le nao telefau.